Metulalang dakal, kay kapasalamat, kasalpan tayanan, miyunlag, milaplap, ing pamikalukot, agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekengaus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Maya pa benging Diyos po kay kayungan, kakalaguran mi, ring kaparang magdebosyon king Santo Cristo del Perdon, ni Caridad, at king Virgen de los Remedios. Ini po'y Father Joselito Vital, Yamong Tok, menibat po king Nuestra Señora del Carmen Parish, king pong Duat, Pulong Masleg, Wagwa. At kayantabe da kayo po ngeni king DWBL 91.9 Bright FM, the radio station of the Archdiocese of San Fernando. Malaos kayo po kaniting programang Inkrusada. Ini po makaparikilya para po karing ega-naganang magdebosyon king Santo Cristo at king Birhen. At metong niya pong paralan niti ban magkisal metong tamo king mabilog Archdiocese at ing lalawigang Kapampangan para po king katampa magselebra king Kapat Adalan. Dimdam niya po ita 400 years at 50 anibersaryo ning pangatatag ning kasalpantayanan kay king lalawigan Kapampangan. At miyabi-abi tamo po kilob da ring meto nga oras bata mo nga balo, aluguran at abiyaya ning kikatang debosyon king kikatamong Archdiocese at king kikatamong lalawigan. Masaya po masayangin ni uling ingkayan tabi tamo po kaniting bengi, kabengyan, yapin po meto niya po karing kakaluguran na pari, eya po singer ne po, at eya po artista, pakilala ka mong? Benging Maya po, punto, kang po rin makiramdam kay Katamot Manalbe. Ako po Father Melo Agustin, ang makayasayin ngayon king La Consolacion Parish, San Isidro, Guagua, Pampanga, king Vicariate ning San Agustin. San Agustin. Pila na kang years king parokya mo, among? Bali pare-pareho tamo mo. More than 3 years na. At bala mo mas lalo ka may pogi king La Consolacion. Kaya siguro kayo sulunan ng Ali feeling ko karing kang bibig ka cake. Kaya rin na po ka ng programa. Maliban king katamo pong malagong papremyo ngayon yapong Birhen de los Remedios. Mamiya naman pong cake, yapong Melo. Sige. Nalasin bibig mo, among? Burnt cheesecake. Talagang dulok lang. Dulok la. At least dulok yung cake, alaway tama dudulok. Pakalmanti kaya mo po yamong, aluwa mo po ya pati ako. At baitam po sunduin kikatamong pamigunam at pamipagkwento ngayon pong kabengyan. Niya pong milabas sa Domingo, among Melo. Kaya betaya po yapong Jess Manabat, impong direktor ng Krusada. May pagkwento kami po, kaya beyo. Kita pong milabas sa Dalo Balen. Anya pong milabas sa Dalo Balen, bistaman po pandemya, dinalola ring Mindo. At aliwa mo ilang Mindo, kayang tabi de pa San Jose. Bala mo, libutad ng pandemya, ating migpakampante ka rin kakatang puso. Ing mami remedyo, yapin ng itong Birhen. Kay ba't ing manako, king kasakitan da ring tao, yapin Santo Cristo. At ating tahimik at tatang manalangin para kang kakatang pamilya, yapin ni San Jose. Kita milabas sa Dalo Balena mong, may punta lang kayo? Aliko kami. Supposedly, ang kwento ko, dumalola. Kaso kasagsagan na ng pandemya, uling hanggang king vicariate ako ng San Agustin, king Guagua, uling Balen, makasakop ko pamuring ka rin. Nagbiting tapang mo kanta. Excited tamo na. Excited kami talaga. Excited tangan. Kaso talagang
in the right time and God's time nga natin Okay. sasabi. Makapagtaka na dati, dapat abet-agit ang preparasyon. Mira Yes. siya ka na akong birhen. Pero ngayon naman, mira siya kaya ka. Yes, O kaya so, pin magrasya na, magrasya, magrasya. At kay ba't among, anya pong milabas sa Martes mo naman, metong po ka rin pamigo ng tamo, yapin ng koronasyon, amilyari kay ni King San Vicente Parish, kay ni King Kalulot. Ing masanting ketang karanasan na itamong, 500 years of faith in the Philippines. At sakto, 65 years na itang canonical coronation na. Kaya pin maswerte tamo niyang milabas sa banwa, ing kagalang-galang Charles John Brown, yang mengorona, People King Indong Birhen. Kaya pin po, nung pikiramdaman niya po, 500 years. Ngayon naman po, kikatamo, this year is 450 years. Nung dati, Philippines, ngayon po, king buong Probinsya. probinsya, king Kapampangan. At gampanan din, no ka rin? King? Yapin po, mira siya kaya kaming vicariate at kaya kaming vicariate ing matuang balen o ing manimunang balen yapin ing Lubao. Lubao. So karin may ganap ing mismong tanam, gambol, pamamungan ng kasalpantayanan kaya katamong lalawigang Kapampangan. Wapen. Wow. At saka yung mga tatanda na mong, di ba, kami dikon ka rin, no? Seminarista king Lubao. Kabalianan na. Megdikon. Inuhabi mong pari Ya, kanta. mga biya pong Len Wow. Flores. So, Nano mo nga tatanda na mo kitang pisamba na maragulayta. actually, masanting Masanting yung yan, bisaman eh. kasi Oo. very ancient. Ya pinitang, of course, kang nga pong Len, dakal tama balo na yung matuwayang pari. Basta man, kitang kanako nito, kasagsagana na kayang sakit in diabetes. Matuwayang balen, no, itang hanggang yun pinitang metundang pigagap yapin ng albog. Basta man lulbog, itang talagang mabiyang kasalpantayanan. Balo mo, ating kong bigla nga ga nakakasiya ako si may school director king Holy Rosary. Tang kasiping na ning Yes. mismo maragula pisamban. King Ausantaya Plaza, di ba? Plaza king Lubao. Plaza. At tatandanan ko, kwento da ring makato ka rin. Nung nukan tayo koronahan kanyan, ketang Sapa, malapit king San Agustin, Barrio San Agustin. Itang bayong site na ning munisipyo, ampo yung Eskwela Dabsu. Balo mong, dati ka no, banday ka rin tampisamban. Ito yung daramdaman ko. Yeah. Actually, kang apong Jessa tayo. Wow. Ita ka nung dapat no kanya tala ka ding pisamban ng Lubao. O, banda, kitang area nga ita, kitang Sapa, ako kaya banda kitang Santa Catalina. Itang area nga ita, kaya pin, very symbolic, gawan tamang koronasyon ka rin, kasi you are celebrating 450 years. Kay ba't, karin niya pa itang original site, datang minunang migpundar, ang pong may migpatubo, migpalalam kasalpantayan kay King Pampanga. Kay ba't, from there, lewen mo, koronahan tayong birhen. 66 years. Nung tungi-tungi mo, bala mo itang milagro. Itang emo aksidente. Bala mo milagro na, bala ang paganakani nga pong kinukikata mo na alata mo ngayon ni Kenny, mekad, eta mo pari, nung alang makanyan. Dahil mga palyaring makapagpabanal kaya kataang Kapampangan. At gawan tayo pinili king Lubao. Bilang meto nga miyembro ka rin pari king Vicaria, na yung laging Vicaria yamang? San Agustin. San Agustin. Dati po kasi kaya San Agustin inke kami, abi-abi tamo dati na. Eh ba't biglang may pitnaya, uling banta siguro mas ma-focus tamo ka rin tao. Detang concerned, detang brita mong mas lalo pang turo ka rin tao. Ngayon bilang part na ning Vicaria San Agustin, what are your preparations? Actually, right now, what you king parokya ng San Rafael, king Baruya, dining na imahin. Tinggap niya ng July 25, kaya kami, mismo king parokya kami, uling ban kanitang strategically, masanting niya pa nga pwesto at balik-balik. Nga magbiting kami, kakuyapin ng midasing, hanggang makaintindi ko rin bagya king music. Binyere ka na ako yung music, then choir, ang po yung liturgy, o ito. Tapos, mag-suggest kaming no anong gawan, of course, yung Prayer of the Holy Rosary at Yularen. And then,
kalupan natin din dami kitang metong talk, itang King Crusada, itang pisabi tamo nandin. King Crusada, these ministries should have in the Crusada, I mean the liturgy, formation, ampong service. In service, sigurado itong uling lamak. Oo, lamak. At yung misa, of course, itang pamipalalam King Crusada. Like formative activities. Like for example, kami, mag-suggest kami, mamiyatamong talk, history, Marian talks, tapos film viewing, dakal-dakal na preparasyon na gawa mi, makanyan. Oh, kasi bala mo kasi po ang dating birhen, agad ang isipan itang misa, Yes, limbon. Siyempre, highlight la rin, masanting la rin. Pati retang ningkay, ting tetera, Yes. ting magkanta. Kaya pala lubaw awasan dalakay, tambuli. Tambuli, wow, tambuli. Bala mo, aga na ako din siyempre, follower na ako duguring birhen. Bala mo, kaya kayo milyari itang alang kuryente na. Kaya ba't tuloy-tuloy pa mo rin itang pamagrosaryo, pamangadi. Pamangadi, awa. Kaya kami... Nano kasing tagline mo ka rin, buri kita itang tagline mo ka rin. Akalan ko niya. Akala mo, itang Kaya wala mo din hanggang madalumdum o madalumdum. Isundo yung pamanalangin at makanyan, etc. Bala mo yung dong birhen ni Mami Sala. Kaya agyang alang kuryente, ikimoring tao, latino ko nang na. Nakalumod mo dati pa siya, kuryente, gulisak la rin tao, misalbag lang, ikaw-akawa na, pero ito, naging metong lang na. May ito piningkain na nining kapag mulala na, di nagbasa po tang dinalo la, matuat anak, may minsan pa pingkitang lugar mi, marugo, puro ka rin Katoliko. They visited the church to pray and pray with us. Makanyan. Ita mo kitang abang kit may liturgy yapin tang bala mo pinaka prayer life na kay bat itang lamak balota mo ito uling itamo kan mami itamo kay bat itang bisata kan makatanggap itang pangatlo itang formation mga ano yung gagawan father. Ita niya mag-meeting kami, may kasama siguro itang history na ng Crusada. Kasi talagang originally at sula dapat ding elements sa rin, ministries sa rin. Inyang pisabyan miyapin, maglapag kaming activities. Tapos at kaya kami nung makananom yung i-pick up. So kalupan nito nga banggit yun din itang Marian Talks or Mary and the Gospels. Tapos pong itang mumunan dili itang history ng Crusada. Tapos atin Marian film viewing ito. Ang po itang sigurado ko. And also pala among sa balabatan. Kaya kami muna, kaming sharing ng officers ko, naning impact na nining Crusada. Lalo na yung pandemic na. Yes. Bala mo, Mary and pandemic. Napong kanyaman yung kakatamong discussion, lalo na yapong Melo, ling malabat ko niya kayabi. Kayabi kaya pa po kasi ni college na niya magustuhan niyang tuturong magkanta. Hanggang hindi ko ibiyasa magkanta. Amaw banta makapakyabi na po din kakatamong kayabi manalbe. Nalo pong pwede dang i-text para sopan mo ko among. So, King Globe po, already po rin numbers, 0915-954-1303. King Smart naman, 0918-351-8282. Sun, 0942-357-4268. At makalive damo naman king Facebook, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pota po mag-comment kayo o kaya balo kung mas buriw yung greetings na po. Pakibanggit yo po no kung kayo may nibat parokya at syempre pakigritala po din kakatamang mga ganakang Paris Priest. At bayo tamo po mag-break. Pakiramdaman tayo pa mo po. O ini po, it's a surprise song for everyone. Kantane pong Father Melo Agustin, Ing Penitensya y Caridad. Pakiramdaman tayo po. Panalangin King Virgen de los Remedios, O Virgen de los Remedios, damdam ka King Kekeng Aus, iligtas mo ket ikabus, kinsablang sakit at salot. Ibiye mo inke kang lunus, ipanalangin mo kami, King Diyos. Memorare, pigaganakan mo sana, O malagud a Virgen Maria,
king kapilan man pameramdam ating kataw mo man karin pabilang amik santong king kekang pakalulu. Minyawad king kekang kasaupan at medigapu king malmong pamanampun. Asikwal mong emo sana lingapan. Ako king pamagnasa ko king antiketing kapanaligan. Dururup ko keka o indong virhen ding virhen. At bistamat anikong daramag ning bayat ding kasalanan ko. Magsakab kumurin king malmong bitis. O indu ng Jesus, emo sana isasakwil ining pakalulong kayadwanan ko. Unebagkus tingiran mo sanang pananiyunan at damutan mo sana mga apyanan. Amen. Indu ning kapaldanan, ipanalangin mo kami. Ini po Ireverendo Padre Jesus Garcia Manabat Jr., Director ning Cruzada de Penitencia y Caridad ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga. Paniawaran ni
balik niya po yung programang Inkrusada, Keniking Radio ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Among, dimdam kita malagong kantanan din. Kapilan may giwaita? Actually, mo yung last year supposedly dumalo la rin yung noon na imahin king Balen Guagua. Kaso uling lakala cases, may hudlot. Inya, grasyang yaning banuang iti, king wamiya, o midalaya kaya kaming koronasyon, gamit niya ka rin yung activities meaning kanta. Pota pong pinandit, damdaman tayo po Mel. Siyempre nandin maka-tape yata, pero alwaying ni kanta niya, mga ni kanta. Brother Jaren Pangilinan, May organista nibagyan king Immaculada Conception Parish. Kinamang mismong madagula pisamban Balen Guagua. Nandin po, dimdam tayo tang kinumpos ng among, ilagyo na po yung kanta, pamagat na, Penitensya Caridad. May compose siya pong Melo. Later on po, damdaman tayo magkanta. Live na live. Balam 91.9 Bright FM with Father Melo Agustin. Balang antimo ka rin pelikula mga wari. Yung pelikula kay ba sisikat siya ka rin kanta. Dahil ang sandang OST, official soundtrack. Yung Birhen, bahala luluwal yung Birhen, ating kanta. Nanong most memorable kanta kaya kayong Birhen? Of course, yung hymno. Tsaka retang minunang kanta, kalupa na retang O Virgen, sad-sad, King Linis. Then, damdaman ko na rin talagang, wala mo nang, it reminds me always, yung mag-serve ko kayong Pisamban, kayong Masantul, mga lati. Tapos yung anak, kung pong matuwa, magkantala. Speaking of Masantol, awarian niyang 1952, yes, karin niya minunang may masyal, dinalo yung Birhen Maria, king kayong Balen. 20 years after, karin ko pa may bayit. Manguta ko sana na anong experience mo kanita. Wapin pala, nakapa. Pero karin parents mo, tingnan na karela. 1952, 38 chapel ng Lapakan. Siguro di lola ko. Uling ikabalenan. Wana. Of course, kung kalupa na rin kwento na rin yung mga tuwa, pintampot ang dadalola. Gana-gana susuba, beligaga. I remember mo high school, nang dinalo yung siguro dalo ba lang ang repetitions namin kayong pamandalo. Gagawa kayo pa karetang balam tsampaka. Pero pagawaan da kami kayong school, high school, tapos kaming ginawa karetang, kahit kayo milaking dalan. At ang papila mabilog lang, kahit pidikit daw makanyan. Tapos sa tilang straw. Kaya ba't ka milaking dalan na? Dito rin uso kaya kanita kayong Birhen. Dahil eman flaglets Diba? Bastanting babalikan na. Kasi 1952, milyarya king kayong Balen. Kaya ba't taga ka rin ka? Itang kanta nga ita, yung hymno official, balo mo na yung compose. Sige mo. Yung sinulat po yapin ni Felix Ponsalan. Tandaan nyo ding makirandam. Felix Ponsalan, yung musika, Igaudencio Malig. Pota, mangutang kong pasibayo, para kwaya po ining malaguna pong image pong Birhen ng De Los Remedios. Sana po itong daramdaman dito. Yabe dala naman ka rin prayers din Wow. Yung contribution na rin nga doong matinakan na Kapampangan na of course. Itang ekobalo, nung panandang mo ita, awari, abanggit mo nandin, nakong kapagal preparation, nakong karakal dugo gagawa, nika, king ka liturgy, kaya music, balo ko, likwan mo lapay, o mag-practice lang yung kanta. Putang putang datang ng Birhen, wala mawalangan Mga mo nga explain ita kaya? Iting kaya siguro, milagro na ng Birhen. At kalupa na nitang sanabi ko, when we work on our own mo, kaya katamo mo, talagang mabayat. Pero po tang yo-firming gana-gana, it becomes smooth. Gana-gana. Papagal, minsan natin abirya, pero at the end of the day, talagang masantingan, pulidungan. Nabi ang ipin, mag-execom kami, and then I asked my officers if you're going to rate the activity last, hindi nalo yan. 5 is the highest. Nano mo nga kayo? 5 langan. 5 langan. Kasi mo salitang Balang bitin la pa mo. Itang Bitin la. Ausan tayo taking theology, itang religious experience. Karanasang mahal banal. Itang putang akit me, mawalaan tang pagal, putang akit me, kaya ba't damdaman niya pa itang kanta? O itang buriko, putang damdaman may kanta. Itang talagang mga palakpak na rin tao. Anyang di natang yung dalo balen king parokya me. King Balen Guagua. Bala mo itang, nila ko yung pandemya.
Actually, among balo nyo niyang ewari, yatad na yan eh. Palo, ating ko atang misa kayong kilwal. Tapos may pag-text-text kami na dumalo laping kano o dumalan na mismo kayong parokya kami. Malam mo, linuwal na rin tao. Kasi may udlot itang kaya pa, mamasyal na ka rin eh. Talagang mau lang mau. Hindi, no, may puntaya kaya kami. Bala mo talagang pepasabi ka na kami. Oo. Itang preparasyon. Aluang mo itang dalo balen, eh. Pati po tang lumabas siya karing bale, karing highway, akit mo ding tao na. Yako kalingon de tang mato magtasla pagamat. Yes, mga di. Sisiklod king Oo. gabon. Kaya mo ngayon, Oo. nababae mo, babae. Pati lalaki na. Mga tugula katawa talaga. Makanya niya talaga, Maskulado lang. mga Pero tayo amo. talaga magic na itang karanasang mahal banal. Kaya ba't ating pang metong anak king pulong masle, buri kayo nanding refresh king isip ko na niya lagyo. Balmitang anak, may ginawa yung improvise sa insenso. Oo. Anak ya mo. Kaya ba't ininsenso na yung Mama Mary? Balo kanta, Hindi delade. pa magdalan. Biyan mo niya kayo. Ay, kabanay, laging anak. Sana manal, be. Pero ako mo, hanggang may papakaba. 2017 mo rin, dalo balen, ng Bayuta transfer. Kanin kami king Balukok. Yung milagro yapin tan 2017 talaga itang last day na or manyanita last night. Talagang pepaluan miya to accommodate the people. Pero bandang panapon malulam na. Pero makasadya na nga ne. Malaming liming milagro. Speaker mi kaniting mga biya apong mar. Keng Enlex mumuran, karing makapadurot kong parokya mumuran. Asing mumuran. Pero kitang lugar ano kaya yung parokya, yung pisamba na, po kitang harap, ano kaya lang noon na imahin. Bali nga mo, mumuran. Yapin mis na niya pong mar, yung kadatang na zero visibility king Enlex, 2 boundary na ng Bulacan, kadatang na king pisamban, mumuran. Curious ko mo kasi itang dating parokya banda yung Bulacan. Sikat siya pa mo rin kanina. Ay, yes. Oo. Balak mo, uling banda ng Bulacan. Alaya mo. Talagang mga tayo kasikat na. Oo. Ngayon po, ini po yung pangako kay kayo. Ikantahan niya pong live among. Malaksa pa, Mimi. Ali, ikantahan niya pang live among. Banta, marelax ko. Ang po kayo po ka, makrandam kayo. Kayo ba't ka ba pong pakandam niya among, ding pong kayong greetings sa Basantala po pinandit. Sige po, pakrandaman tayo po yamong Melo, ingkayang kinta pa, kinompo sa kanta para king Dong Birhen. Ikay na pong balang manupaya. Banikengan kang tahan
Bright FM. Live na live yan po ito. Balo may kwento nang yan. Ay, sige, magkwento ka. Makaya sign ko kanita king danuman. Mhm. So, miras ko pa rin kasi, ala tayong choice, di ba? Mamintuta mo. Kung mabiyasang kawin, hanggang tawag masantul, albugan, tatak kayong danum. So, experience mo kanita mo naman ka rin, madalas singuran, hindi linubya ka na ako yung kantang yan. Kabang at yung bangka, benging pauli ko king parokya ako, maluldol mangidlat. Linubya ka na ako yung kantang yan. Bigla mangildat. Wow, di ba? Inagyan po bisa magdrama na, pero ba't kayo po kasi malusak rin? Pero ikaw itang mituran kiglat? Yes, kitang payong. Actually, itang karetang kaya beming kayan tabing payong na yung mituran. kiglat. Tapos may mabulok uling pa yung burak pala ita. So, yung kikwento na pala ng minsan kanu, akit na lalang mo gato la rin tao. Mituran la palang kidlat kanita. So, kami dakal kaya pasalamat. Ay, kayo may balak mo. Ay, mituran kami. Mituran kayo rin. Itang payong. Tsaka yung bangka, among. Oo. Ito. Makanyan ka risky bieto Yes, go malusak oo, na oo. ding detanda naman kay ba't nung napansin mo among para pa sa experience itang party ng kikatamong baking parokya king makabangka hanggang nga naman ngayon yung pamagrosaryo na Yes. Wow. kasi din daw kita ang lyrics mo itang makatoto ana Rosario mo, Oo. itoto mo. karin niya gawa yan Karing kanta. itang inspirasyon na ito amo. So bala mo malamba na yung makabakal king puso mo yan kay ba't ngayon may padi ng kanta. Actually nga mong king banagwagwa. Sikat niya kanu kasi hindi miyabi ka itang original album. Pero ikang ginawa? Apo. Wow. Talaga? Music and lyrics. So. Ita kanyang balo ko mag-produce lang album na. Siguro yabe de kanya niyan. Hopefully Nung holiday yabe, gawa da kang album. Kitang first album abi eh. Yung dapat abi ako na magkanta. Pag-compose mo kanta. Kaya ka magkwento. Pota kwento mo Yung seminaryo po. Yung paborito na po. Excuse me. Yung Pops Fernandez. Aliwa niyang nagipag-contest kong kain. Pag-umpisa medyo kanta, nakamig kanta. Kay ba't yung director ta mo kanta, balong nila. Yapundong. At mag-umpisa kanta, sana ako nga pundong. Tell me. Kinta tell me. Ako nga magkwento. Competition niya po ito. Balo ko ako kay kung host ko kanta. Itang kaklase kay Macdo. Ay Macdo kay kalaban niya naman. Wow. Confident la po rin. Po. O kabira-bira pengas dan nandiyan mo po. Pe matakutan. Kaya talagang actual. Mila ko yan to. Yako mo ko to, magpatilangan. Ali actually kay Macdo. Yan Macdo. eh. Alin na kami nito. Mila ko to. Nung makatono ko. Ikang may nyambut ka nito eh. Why? Ay po, tas sumikat ko ka rin ka na akong parishioner. Kaya rin, pagkantanda ako. Del Carmen. Singer ya po niya. Maliban kanta, pagkwentan tala po din kanta niya po. Dakalya po akong po sa kanta yapong Melo. Nala pa rin memorable songs sa tatandaan mo. Yung ginuyang pastol ko, tapos katatakot, o at yung kusiping mo, lelang mo ko. Balo mo hamong, dingi kang kanta. Sikat lang yung pandemya na. Itang potang ating mete. Lagi da kaga na ka kasi kakantade. Baka di mo. Pero itang itatakot, dita ka... Eka tatakot. Yan, sige pa. Eka kakarug. At yung kusiping mo, love mo, signangan mo. Oy, tama mo. Wait, Kanino ka nga pong lari ito? balo ko Oo nga po, po. ingagawa na po nga pong Melo. Potang ating ma-ordain pari, pag-compose na pong kanta. Kay ba't, detang kanta nga reta, bandang tato, limigil lang kanta kimpisamban na. So, Ay, ote ako yung pengawaan na. kasi mo kaya eh. Balo mo kasi, buri ko yung Pops Fernandez, ang po yung Martin Rivera. Wala pong Haris nila ko siya makatulad. Giwa mo lang kanta na. Oo, yung request na kasi jolly pong Haris na gawa ko yung masaya. O nandamdaman ka na ako nga, no? Buri ko nga, no? Itang mga pakyak ko nga, no? Inalilangke. Ano yung ka-demanding. Nyalin to itang lelang mo ko kaya. Kaya italelang mo. Buri naan po itang makasapag kikyak kayo. Sinabi ko kaya, paldakanda na ka, baka kumiyak. At least king pamag-compose mong kanta, dakal ka tatagkil tao. Na. At yung latest pinalinwal kanta yapin yan. Itang kinta mo na sa title mo. Ipanalangin mo kami on one na Virgen Maria. Aluay pa itang penitensya karidad. Yan ang penitensya de caridad. Yapin yan yung supposedly na King Dalo parokya. Dalo parokya.
At king music ministry naman, nano lang po ding preparation siya amang. O ngayon yan, likwang kopin magkaila rin grand choir, mag-practice la. Apansinan ko king lubaw, yung vicariate, may talagang very talented la rin. Talented la. Oo. Managal kami pinuoras kasi ito pinuling nakasakit itang communication, itang the place of Kai. Pero siguro 3 times no kayo mag-practice. And this coming Friday, atila. Hello, grand choir ni Vicariate in San Agustin. Nung lang ang menibat, King San Antonio, La Consolacion, Potati Huacalgon, Baruya, Santa Cruz, Conversion of Conversion, St. of Paul, course. oh. Wow. Conversion, ka nga pong San Antonio. Iya kung dati may tuturo ka rin. Tama ka niyan. Wow, kaya magaling la, di ba? Oo. Di ba yung mamong? Kasi po ka rin tao. Nepotang, siyempre, pota pong mag-attend tamong coronation. Everything is perfect. Akit tangan, itang liturgy, ing dekorasyon, ding tao. Pero itang balo, itang kasakitan dali itang mag-prepare. Ne? Oh, wow. At metong ka rin masakit din preparasyon ni kanta, siyempre. Ne? Oo. Masakit baga, pero mag-enjoy. Mag-enjoy ka niya. Wow. Potang grand Although, anong choir. kami mo, ha? King Vicariate. Anam parokya. Oo, anong parokya. Bala ko anam kayo magkanta. Pati grand choir ng burin sa Ganita. Grand choir, burin sabihin po rin, miyaliwang parokya ng Vicariate, Abiabela. Wow. Among, balo mo king guwago, dakal kayo yung parokya, detang magbukan Yes, niya. Langaws kanta. Ating balara, detang kantambuli, nga nun eh. Alwala pa rin ang liwala detang pa rin ang mag-violin. King Holy Week. Ay, bereta. Ating kaming additional ngayon, orchestra mo. At ilang asosasyon or grupo retang mag-violin or orchestra, may kiabela kaya kami. May kiabela. Kaya kami. Oo. Pero yung pinaka-conductor mo kanyang ikakanta. Aliwa mo, bali, John Bulawon, Jerome Bagang. King Taga Santa Cruz niya. Yes. Talented lapin din nga na ka rin. Kay ba't, ing masanting pa, king preparasyon hanggang mapagal, kay ba't makapag-establish na pang friendship na, Yes, karing parokya na. Banding. Bala na kasi rin haluan tao, itang balang parokya, itang ating competition, ating pate, ating laba, ito balo, metong tamo mo. Yes. Kaya ba't king pamagdalo ng Birhen, mas lalo may highlight, itang pamisan metong tamo as one Yes. vicariate. Meto ka tutumbukan na ng kanta. Oh, kaya rin na kanyan yan, miss you. Oo, totoo. Ayun, Diyos ko, ngayon pa mo ako. Medyo wala magkasakit tamo na. Yung may kuya mong paraming ko talagang mawala pa eh. Mawala pa. Sabi ko, pinmalyari ko lumipat kaya nga rin aliwang parokya, dalawan nila. Kay maging biyen ng Mama Mary, na kalitang potang gagawa kanta. Na nung specific maging biyen ng Mary, itang nukon ka mumugot para makasulat ka. Actually, madalas kong sasabihin, potang pamilit kong gawang kanta, ik makagawa. Makanta. Kay, mostly, product no ng pamangadi, pamigunam, reta. And even ka rin gagawa kong kantang ka rin kakasal, ka rin magsing ibig o ngayon potang pamilit mo, ali. Mga di ka pa. Mga Kaya di ko pa mo. sabi ng Khalil Gibran, itang prayer is the song of the heart. Yes, yes, nung nalaman yes. na. Yung kay Eman taga, kaya siguro ako makagawang kanta. Kasi ako, sulat. At kasi sabi nung gawa kanta kayong gwago. Patamisan pa kanta kaya kanya. Banta sumikat. Yan po nga kasi, sisikat. Yung team song na ning detang Catholic School, sige wake. Wow. Liam mo na. Actually, nepo rin pumakiramdam. Kaya tang time tamo, kangapundong, itang masantin ka rin yung potang linggo ng bayan. Itang, they participate, makanyan. Itang ka ma-intimidate ka rela. Kasi mismo ka rela, enhance ding talent tamo. Tsaka po, para ka rin manalbe, ita pong pamangawang kanta, siguro may tanam kaya kaita yung seminarista pa na. Linggo ng bayan. Gagawa-gawang kanta na. Kaya ba't ngayon nila mo na makapangawa ka mga Isipan ko santing kanta. Thank you po. Ang ini po, kaya tamong migkanta, syempre, mga dita mo. Po. Panimuna nakatampo apong melo yan bago po another segment, mga dita mo po, agkatanda kayo mga dita mo po, kang Santo Cristo del Perdon, Ikaridad. Lagi nang ipaampon nga nakamponin banal Espiritu. O Jesus, mipako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyan ning igpa mo, at dininang sikanan ning banal na Espiritu.
Adwan mi keka ing pakiramdaman mo ing panalangin, ding taong maniga po, at manyawad kapaldanan keka. Ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon, yi caridad. Adwan mi iti, king lagyo mo, king kapamilatan ning banal ay Espiritu. Amen. King lagyo ning pampo, nga nakampo ning banal Espiritu. Bayo tayo po mag-break, o ini po yung kutang, ne, banta, mi pagkalubya po kayong malago ng larawan na pong Virgen de los Remedios. In pong kutang tamo, amo ang pakibasa yung kutang tamo. Nino, ay po. Okay. Nino ing sinulat, king himno official ning Virgen de los Remedios. Ulitan kaya po ne. Nino ing sinulat, king himno official ning Virgen de los Remedios. Okay. Kasuelo na ning manikwa mo. Wapen, no. Akwaye po, kin pong next episode. Malyaring makabe. O, sige. Ngayon po ba ita mag-break pa si Bayo? Pakandaman tayong mapila na paganaka, ampo po ing kantang Indong Alang Musing. Banten, ipaluwaltala po ring larawan ning Virgen de los Remedios, lelering pasbul ning kekatamong bale, aldo, antimong panigapu king Virgen, abanten ne ing balang metong kekatamo. Ing Virgen, banten nakatamo naman, antimong anak na, bang etamo numano balang, kaniting makatakot a COVID-19. Panalangin, o windu naning kapaldanan, ikaming anak mo kekang banten, bang coronavirus e nakamidugpan, kanita alake kami ing misakitan. Amen. Ini po Ireverendo Padre Jesus Garcia Manabat Jr., Director ning Cruzada de Penitencia y Caridad ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga. Indung alang musing kekakitaralung banadwan mo king Dios kekeng kailangan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Panalangin niya bansaming peitan at ting sablang bansa tiyan mong kapaldanan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Maria. Magbalik po ing programang Incruzada, keniking radio ning Archdiocese in San Fernando, Pampanga, DWPL 91.9 Bright FM. Balam, next time matay ka na kayo mag-host. Mas bagay mo, Father. Boses ko, manibatan kay ngarong yung boses ko. Na yung kasanting boss siya mo, nandun, balak po mga pakyak ya. Yak po kabut mong kikyak pero lang boses sa luluwal. O, bahay tapo pupusan kaya katampi sa sabyan, paboran nyo lang pong basan tamo ding niyayalawang mensahe, daring kaya katamong texters, antimurin po king Facebook live viewers, at miyayalwa pong klaseng greetings. Mag-umpisa ka mo. Iba't kang Marisa Cuenco Simpao, maya pabengi po among talk. Ay, nino kaya ita? Funny. Tagagwagwala rin. Sige. Let Kabalanan. layug, maya pa oras po among talk at Fe Castro,
Good evening po from Divine Mercy Parish. Nino kasing Paris Press Divine Mercy? Father Aris. Aliwa. Divine Mercy. Milu pala mo. Milu pala purgadong paring alita, Father J. Bascon, ang Paris de la Cruz. Basta Senyora de la Merced Yapong Aris. Kaya ba po Rowena Pingol Tababa, among talk, good evening po. Good evening mo rin po. Father. Kang Angelina S. Garcia, nano ni kayang among bongin ni. May pabengi po among Joselito, among Melo, Manalbe, at makiramdam na po King Cruzada. Kini ko po parokya ng Virgen de los Remedios ng Santo Domingo Minalin. Mimingat kayo po kayong pamanuliyo among. Pahalakman na natin. Wapen. O ini, sikat siya kaya kami ini. Angela Suarez, ng Nuestra Señora del Carmen. Good evening, among talk, among Melo. Lalata radyo rin kayo kami. Kayo mo kasi Pepa ng bending fans mo. Basan mo lang. Sige, mag-search ka mo. Basan tala. Rowena Pingol Tababa, Maya pa oras po apong Melo. Shout out po kay kaming kura paroko yamong J. Bascon. Itakinorek na kantambing. Ampoy Art Casio Sampang, Maya Pabengi po. Manalbe po, via live kay ni po King. Barangay San Nicolas, parokya ng Santa Lucia, Yapong J. Actually, among din pangunakan ko kay America. Santa Lucia. O ito pinkinay din. Po ay din ka akong officer Spanish muna ng Brother Angel Adriano, PPC Coordinator. Atin pa, Father Kakalda. Atin na po, Aldrin Peña, Maya Pabengi po, among Melo, among talk, iba't po kining San Luis Gonzaga Parish, panayan ing magmartis at makaalam ko para kayo mo pong pakiramdaman, ipanalangin nakatamungan sa puning Nuana Virgen de los Remedios. Kang Angela Suarez, Maya pa oras po among Joselito Vital, among Melo Agustin from Nuestra Señora del Carmen Parish. Dakal tao fans del Carmen. Del Carmen lang na natin manalbe. Iba tayo muna mong public service. Ing Remedios National High School, Brigada Eskwela, August 1 to 26. Kay ba't po, tala naman po syempre rin magpiesta. Din pong King Benedicto, Florida Blanca, kay ba't San Roque Labac, Balmora namong, Florida, kay ba't San Roque Dawo, Lubao, kaya be ako po ding pari. Ini mamangal na po. Panayin Dakoy, Father Bong, Father J, Father Manny, Father Alvin, Father Raniel, ampoy Father Boris. Among good evening. Kay ba po ding Coro de Monte Carmelo, ding Carmelite Media, kay ba't din po ka na akong parishioners, nakala po na. Din pong Duat, Talang, Tacondo, Salu, Ascomo, Del Carmen, Pagiruan. Inako magselos ng po yung Benedicto. At yung pahamang basa mo lang po. Kang Art Casio, Sampang, Wapin po, uso la po detang Sampagang Papil, Areta, basta nadadalo ya po yung Cruzada kanita. Relate, siguro kasing edad tayo. Lay Santos Bautista, Maya pa oras po among watching from Batangas. Batangas. Santos Maritec, good evening po among talking among Melio, Nuestra Señora del Carmen. Ba't siya past states ita mo? Okay. Joven Gina Malang Sikat, musta po among Melo, watching from Magalang, Pampanga. Fans may niya among. Ang kay bati Maynard Pineda, Maya Pabengi po among Jose, at among Melo, Manalbe kami po kay ni Kabetikan, Bacolor, ning Paris Pista ka rin among. Kabetikan. Apong Nitoy. Yapong Nitoy. Apen. Ang boy Art Casio. Joros Bautista po itang viral anak. Maninsenso king Dalo Balen. Binansagande pong Lital Among. O itay Joros Bautista. O next. Marvin de la Cruz, may pabengi po, makiramdam iba't king Balen, Mabalakat. Kang Verna Soriano Atienza, Maya pat magrasyang bengi po, kaya kayungan po among, kenike po Santo Rosario, Mabalakat Parokya, ning Our Lady of Grace. Marian Vital, kamag-anak may siguro yan. May pabengi po from Italy. From Italy. Atin pa po among, basan tala pa rin. Let Layug, salamat po king masanting adalit among Melo. Thank you po from Nuestra Señora del Carmen among talk. Hello po. Elmi Ronquillo, Maya pa oras po, Father Talk and Father Melo. Masayaya po yung programa yung among Amor Powers. Tita Presi, good evening po. Cathy, Fausto Galang, Maya, abengi po among watching from Hong Kong. Amor Powers po kaya abi ka rin permanent committee. Itangking kaita, pangako sa'yo. Amor Powers. Sister Carmelita Perez, good evening among Melo.
forever grateful po for singing for my late sister Doris, her Okay. favorite song, Eko Tata ko to. Lemo na among karal mo tatach, karing kanta mo. Kibat Evelyn Santos Ocampo, good evening po, among to. Ay karakal da po di mag-greet. Nino pamburi mong greet, among? Alano rin ako po, itata ko. In heaven. Oh, in heaven, hello. Siguro naman nakatawa. Agaga nakakima mo po tang Christmas Birthday na song. bukas. Happy Birthday na birthday bukas. kayo So, na. itang palabo ko. Itang silent night, Holy Holy night. night. May pag-contest lang. Ni katas-katas sa boss mamo na. Kaya ka siguro migmana mo, kaya masanting nga boses. Baloy po, pota kasing magkantata mo, lalo tamo balam dodoblin kaya katamo pangadi. San Sino Agustin. sinabi kanta? San Agustin. San Agustin na. Mas lalo tamong balam mo apo pour out tamo lalo itang kaya katamo panandaman. Lalo na makanya po magic ing Santo Cristo ang po yung Birhen Maria na. De los Remedios. Ala na kang haluwa pang kinta mo. At tingnan mo itang nandin. Ita nandin, Penitensya, ah. kalidad. Hawa. Kanta niya pa po nga mo na ita po yung pinrepair na talaga. Hindi po pang malakasan. Paano pa ayaw po? You are now watching Among Jess Live. Among Boys. Jess Live. Among Classmate. classmate. Classmate niya po yan. Ini po, pakiramdaman tayo po itang metong pangkantang pinrepair na kikatamong among. Penitensya y kalidad. Ay, alaya ka no among. Ay, Acapella ya among. Alayo. Alaya. Acapella. Oo, sige. Damdaman na ang boses talaga na. Kasi po nandun magkaya kami mo. Penitensya y caridad, penitensya y caridad, pagdulapan mi, anyawaran mi, ke kayong mindua patulunan mi. Penitensya y caridad, penitensya y caridad, pagdulapan mi, anyawaran mi, ke kayong mindua patulunan mi. Dadalo kareng balen, baning grasyayu, miras kareng sablang tao, panagkat karela pamagpayo, king puso at king pangatao. Penitensya y caridad, penitensya y caridad, pagdulapan mi, anyawaran mi, ke kayong mindua patulunan mi. Kalam yung mindu ipapalyo, ganakat pamikakasundo, kapaldanan at kapayapan sana lakwan yu, ke kaming anak yu king yatu. Penitensya y caridad, penitensya y caridad, pagtulapan mi, anyawaran mi, ke kayong mindua patulunan mi. 91.9 Bright FM. Among Justin Gatos. Yamon Justin Gatos. Luwa mo. Karakaltahan po kaya Manuel be pari. Kasi po, bisa sabihin tanan din niya mong, makanan mo nga sabing Marian ka nga mo. Bala mo, yako, kimpalalawe ako. Kamayaring pari nung yaka Marian. Yes. Bala mo, automatic kasi miras tamo kang Ginong Yesus, soling kang Maria, king pamanong kita mo kaya. Kaya siguro ngayon nakakarakal pa nga santing nga kanta tungkol kang Maria. Na? And the same time probably because of your good and memorable experiences with your mom. Na? Actually, abong yung ang king masantulpe natin matuwa ka rin niya pong ana na Bautista amanese king imahe na ning talapanampun ding Kristiyano. So niyang sakit niyan matuwa ni intriga niya kang imako. So, wait, tabalang Mira siya pepayampun. kayo. O, pepayampun na akong laila.
king Nona Viren, tapos mag-aral tapos seminary. Oh, makayang magumpisa yan na rede. Agako niya, misa naman niya po seto sabi na, balo mo nga na, din kang apo, ana. Binggit na itang lagyo ko, apo ko, itang apong use, apong duti, balo mong banal la rin, ana. Itang iapong duti, maglin siya kimpisamban, ana. Itang metong naman, iyang manuloy ka rin madadu tao pong malalasok. Kaya tilang kayong pusa. Manulula. Oo. Karila tamo, may mulat mo naman na mas laltami palapit king apong birhen. Siguro may mo siguro rin ka lang kasalpantayan. Wow. Ori ting metong reading sabi na kaswelo yo itamo. Deta minuna kikatamo aranasan tamong ini. Kaya bala mo ikatana mong makinabang. Kitang kabanalan dartang mumuna kikatamo. Happy birthday kang mama mo na. At syempre yung mako happy birthday. Patamato to din mako. Happy great. Ngayon po bayi tayo po pupusan ng kakatamo pong palabas, ng kakatamo pong programa, among pakibasa inimenyambot nino yung sinulat king himno official ng Virgen de los Remedios. Imenyambot po yung Aaron Figueroa Basilio. Impong premyo malyari tayong akwa king tutuking episode king August 23 Tuesday. Answer Felipe Punzalan. Taganong ko niya kay Aaron Figueroa Basilio. Takalgwa Basilio. Bali mo amo bayo tamo Arian ne po. Ngayon aldoy iti kapiesta ng San Roque kaya. Yes. San Roque kay but metong ka rin pangalita mo po tang bayo mayaring misa pass out tamo kan San Roque kareng king sakit ori remedios mo rin sa Ben Kapaldanan. Sana tuloy-tuloy na yung mipaldan niyang yato. Kasi nung babalikan tamo po, karakal tamo kakaluguran, kakilala, kapamilya, kaparokya, mga walabi. Yes. Yeah. Kaya ako naman po sabyang mapalad ta, maswerte tamo kasi mabiyeta pa. Pero yung kay po, ot misad-sad tamo. Ot aywasan ta dugo itang sakit ay ta, yung pandemya. Metong po yapin yung kakatamong pamangadi at pamagdebosyon king dong berhen. At kalupad na diapong melo, metong pong makapalakoking beyata ng katang pilubluban, makaulo ko rin puso tamo, physically, emotionally, yapin yung pamagkanta niya mo. Madagulang bagay. Kaya kaswelo ko po, alwama na ako makapagkantang masalese na kaswelo ka nga pong melo. Pero ikamong nano pang mensahe mo ka rin bisa pang gawang kanta o kaya ating talent king pamagkanta. Siguro ito yung kaning product na rin gagawan tamo yung pinimpamanga din kayong detang bisang gawang kanta. Kita naman kaling pamagdalit naman. Ako basa yamong uling medagul kayong pisamban nights, altar boy, tapos choir ne. Ako mas buri kayong manibatan kayong puso. Kasakit ang metong abyasa tapos masakit yung naninete punan ne. Itong practice me. Basta manibatan kayong puso. Ito yung pekamasanting dalit. Makabitin niya mo. Oh. Nandin bala mo, tatakot ka magumpisa. Hindi naman bayari ta na. Hindi po bayi tayo po wariyan, hindi katang programa. Mga ditang pamuking indong birhen, panimula na po nga pong melo. O Hindong Maria, panekang saslag karing dalaladan mi, antimong metong awaganing kaligtasan ampong kapanayan. Ipanibala mila ring sarili mi keka o kabulasan ding masakit. King krus may kirake kaking kasakita ng Jesus at pepanatilyan mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Virgen de los Remedios, balu mo ing pamangailangan mi at apipihumi ing ibye mo iti. Ban kanita antimo ka rin king Kana ning Galilea. Makapagbali kami king tula at magfiesta kay ba't niting panauning kapag subukan. Sopan mo kami o hinduning tula, ing manusig king kaburyaning igpa, at gawon mi ing amanwa ng Jesus kaya kami, aminako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, ban adala na kami king kapamilataning krus, king tula ning pangasubling mebye. Amen. Kambe na po ning manimuna king Krusada ning Birhen at Santo Cristo del Perdon, King Archdiocese ng San Fernando. Ini po yung programang In Crusada, King Radyo ng Kikatang Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Apong Tok, kaya beke po Apong Melo. Pasalamat kaya kayo. At no pa pong karakal ding mag-greet
po, patagal. Mag-extend tamo po. I-Vin Dizon, i-Let de la Rosa Balido, at ding gana po king parokya, Nuestra Señora del Carmen. At king parokya ning La Consolacion. At saka yung mabilog, bikarya na po ng Holy Family, ang poing San Agustin. San Agustin. Kaya ngayon po, ipagkalog kayo po yung tauling bendisyon, kaya binang nga pong Melo. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimuring. Pakabendisyon na kayong Diyos, kambiring mabilog yung pamilya, kilagyuning pa, ang poning anak, ang poning banal, Espiritu. Amen. Amen. Ing krusada mayari ne, umeta na king kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos. Thank you amo nga for the opportunity. Maya pabengi po kay kayongan. Apo, Pep. O induming Virhen kekeng patulunan, ikang ninyetula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sa pelenggalan, ting baryo at purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marong, ibiyemuing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Ting sablang pisang panampong ding bisitas, ake kang delawan, o Virhen amaslag, ding hanggang memalen, pigdala mong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpan tayanan, miyunlad milaplap, ing pamikalukot, agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam